tutan chu UFC zo ahum mi cha a UFC 290 kongkha kan rakchim na lai kan theben tukin UFC 292 Las Vegas a nihin July ni kwa jing leya khan an to e US leya chun zan leya se hitana hen featherweight championship le flyweight championship kan mu hikai manthak I kan rak mu ban tukin main event le ko main event le nga main kata hin fighter tha ani thuan ha chu kong chu tompal kan vun chim na lai ka video na zo to ni subscribe na me rilo achun jang fa te in subscribe button khara ka me piak lo mai leya video tampi vun chia kho ka zom lai abikin lente chel kong kaw le UFC kong kaw zo na duwa chun subscribe khara ka me piak lo tampi vun chia kho ka zom lai ti kha amsa a vun chim ka du atua chun tunai fight card kong kaw khan kal chol ko usi lo main card sam thokke athum hasabi kong kaw kha vun chim chol usi lo hikai mirang pakan humi hi bonical ase e chun pakhat deu hi wood ban ase bonical le wood ban hi MMA ani thot huwa teitu angai ri lo mi veve anse asina te bonical hi chu UFC longa athwa e wrestling background thatuk angai mi ase wood ban belte hi chu UFC e avoi khat I chel nak ase hin hapan hi he ani thuana in saw ani thua man lo bonical ne vaini khat avun thong e minute khat chunga ataidiam referee ne chim ok umtilowin minute khat han baka khan poi adong tar bonical he vaili long athwana in middleweight division a chun min angai chol chang mitampi ni chun tutlom pala bonical he title fight ngai man selo amak kantilai lo tia anchim mi ase UFC azo ton minasia chun bonical min he rak chin chia lo maileya championship le fighter tha pol he ani thuat kan mu zawlai ani he middleweight ta athwa mi se middleweight champion leo chu Adesanya kha se Adesanya long lo jong middleweight division of fighter tha antam chunha he jong bonical he trompala chun kan mu zawlai tia ro ase apani na ka khan bunkal chol ko si lo then hooker le Turner he an se Turner he kan mu ban tukin minak pa he se akhan jong asang deu fitdruk le inches cut in asang me se then hooker he fitdruk ase anni pani he ansang vevena in 155 division lightweight division a khan ani phom anni pani he striker veve an se an thiam nak phun an chua chui le thong deu leng long khan an vun I thuai min round ni nak an vun I thuata hi ka I man thak kan hu ban tukhin Turner ne den hooker maya hin fak tak bakin akhen akei in a chui den hooker he asung changlai tia kan ruana in avun comeback khothan du sa ten avun comeback ani thuat kha zo nuam chin round ni nak ani thuat dong la ya khan den hooker ni hin submission in atai deng mang na in vanthata chan adong man chun round thum an bun pe than round thum ani thuat huwa den hooker ne split decision in atai split decision kan ti mi chu just pan hi ni tainak an pek huwa den hooker ni atai ti se den hooker he amak venak chu fighter thale min ngei de long he ani thua gilbert ban atein hu khan min avun ngei nga ye lightweight division a problem ngan pi aselai tia anrua mi asina in Dustin Poirier ne atein hu khan tainak amu kho set tilo Dustin Poirier ne avun tein hu in Michael Chandler ne avun tei than tichun sung kha atong langmang vaikhat avun tei chel asung than langmang ti kha asina in ani ni aphom pi min ha chu min ngei de long kha ansin ha cha den hooker he UFC lightweight division a chon zo anuam ngai mi pakhat ase chon apathum naka khan kalosi lo hinha Robert Whittaker le Dricus du Plessis he zo kan du tuk mi se UFC fan pol ni chon anni hi middleweight division a athua mi se kan thaiban tukin Robert Whittaker chu champion hluna se Adesanya ne atai so ma chu hlana chon chan sau pi middleweight division a uk tu ase tichun Dricus du Plessis he UFC a lim hangan pi he arak lut mi ase chun UFC arak lu nu shima hen teitu angai ri lo mi ase fighter tha atai na chun Robert Whittaker he anvun I phom Robert Whittaker ni hin atai lai tia round khat nak songa khan chun kan zum na in du Plessis ni Robert Whittaker athong le achui pol kha thate bakin arak I defend kho chun round ni nak anvun I thot naka chun du Plessis ni hin jepin Robert Whittaker hi fiang tuk bakin akhe ni ma nu hin alung amite chim ok umtilo Robert Whittaker chu du Plessis ni round ni chunga knockout in atay hitika du Plessis ni Robert Whittaker avun tei tika
Israel Adesanya middleweight champion leoni khan avun chua no chol em kani thua lai tia avun sing kho chol anni pan he middleweight division a chun athwa dingan si chang afoi nak chun ziatia Robert Whittaker number 1 contender kha Duplessis ni atai chun Robert Whittaker ni fighter dang pol kha atai ve din hama tika Duplessis tilo chu Adesanya cha athot pi ding kha an tilo chu cha chun anni pan he plompala ani thua zaw lai tia zoom ase ani thot ni le chan bel te kha chu UFC le ni an than ri lo je cha tia Duplessis kha atu long avun I thot asitika damte in jima akir thana haw thate in fight kem na angai thana haw chun huwa avun kir than te lai chun fight palina ka khan kal than ka uselo Moreno le Pantoja he Moreno le Pantoja ani thot nak division he kan lai pa Joshua Van athot nak division flyweight division kha se kan huban tukin Moreno he kumno te si Pantoja he kumsom thum phai si chang Moreno he Mexican fighter min thang ase Pantoja he Brazilian min thang ase anni pani he anvun ithua chia ma me zau an nom tak tak rang khat naka Moreno he asung ti kho sina in rang hi naka tha tak tak bakin avun kir than ram thum nak zonga ani tluk tok ngai ram li nak zonga chuban tuk chun ani thua an mai zong sobdi lak bakin ani thong an thi zonga chuak di asina te in Pantoja ne take down in zaimochana avateng chun submission attempt na kha avun ngei pa matika adong naka Pantoja ni khan split decision in ateve thiam tihin flyweight division e champion leo mi chu Pantoja he ase kachim chang man tukim flyweight division he kan lai pathong Joshua Van au umnak division asitika kan ni chinmi ni chun kan zau big mi division avun site lai je chatia Joshua Van ne athut piding mi chu anma division long te hen se atua hin champion tai som chu khodir hun se lo Joshua Van ni athut ding mi chu Pantoja kha ase Joshua Van he ahlana interview kan raktu achang ema e achim mi chu flyweight division flyweight division champion Leo Moreno he hin mun khata training an raktu em chutana chun zaitin da Moreno he hin nam hu ning si Moreno he training nan tu atika nangma skill si zeban tukinda na mu ning asitia kawa hale chutani achim mi chu Moreno he hin striking a chun kanit luk tok ngai ko na in ground le panga tlompal te akatai deu te khan achim Joshua zong kum kul kum khat long si avun thang chho thlo ma lai e ground le zong avun thiam chin ni striking le zong avun thiam china chun flyweight division e champion Leo Pantoja le Moreno te he level khatian umtika chun ruwa chan nak ngan pia umtika hikalaya kavun ape para vun chim kadu misi chun adong nak poi hi vun kalusi lo Yair Rodriguez le Alexander Volkanovski hen se Alexander Volkanovski hi athot manung bika khan lightweight division champion Leo Islam Makhachev he khan ani thua khaliwa khan Josh Emmett le Yair Rodriguez ni hin featherweight champion tai som kha anrak ichuve chu champion tai som tak tak silawin champion Leo Volkanovski aman lo ruanga champion anrak kol chungna kase tichun Yair ni hin te nak kha avun hu e atutana hin champion tak tak he anvun I phom than anni panhi belte he chu ani tluk tok lo afoi nak chun thale jang shushimin Volkanovski ni hin atai to chansau ani thualo round khat round ni anvuni thuaye round thum nak ronga khan chun Volkanovski ni atha jang khan avun tei to adong naka chun referee ni aza chang anga tilo te Volkanovski kha tai nak ape Volkanovski he kan chiman tukin lightweight division a khan Islam he anipom khatan zonga khan Islam ni khan atai sa sailo Islam ni khan just pikhe nakin atai ko nan ani thot leo tak tak kan zawa chun ani tluk tok tuk ti ok asem asina te in Volkanovski ni tai nak huding in tua mi ngai angai velo cha akhan Islam ni tai nak amu chun Volkanovski he featherweight division a ama vun tai khau tu ding ke an tilo chu cha a next athot ding mi hi chu lightweight division asi theulai tia mitam pini anjum mi se lightweight division zonga ithu them se lo Islam he ani thot ning vun zawa khan chun ti nu ngai ding mi khe se asina te in naitana Ilya kha avun thonga ye UFC atei tu angai ri lo chun aka zong kha avun an abia zong kha avun fa pa vetika featherweight division a hin Volkanovski he
a phom than khawan sitia ro ase asina te in makhachu karu anak kavun chimi long kha se UFC leini zaitin da an kalpi than lai ti khachu tuglom pala avun fiang than te lai okay tu tan e UFC 290 kong kavun chimi khachu khavial khasri se lo video danga kanitong than ten halai ka video hi thajang na pe ka chun za fa te in like le subscribe button kha rakam he peak tia kanol see you bye bye